Suru Belo na VitiFM. Kamila gaikachi. Sabida ka turaga kina barama asal ka kabura kina VitiFM dio sabulu ka rua poinji. Rua FM ni sabula dimbula braka na sengai dola richo chikumai en ya kabibida ka en dai pambula tol tuka ni bikini na sema sarto kamera ngono ko na Facebook page ni VitiFM. Suru Belo Kei Total Energies. Orindo batana no mushare. Sa tomana na interview kilai en mona live. Baka drabosika Suru Belo ngono ko da sawar di vero ngodi ngani richo da saveri di talaga na vola mata en ambogi en kabibida ka dai. Sina ngono da ko ni sama chikimuni isa kamakira. Na ngono ko sa tara tal tuani na mona live sal ka kamburaki na VitiFM. Nimbulo da kana nando di sama chikimani nando be korba ko bichiro nando be korba palagi lamani bas kira ndo na share ko na direct bus nimbau waro bimbi to ko na bus tian nimbulo da kana pasin cheke da sarra ni ambau ndobulo be da turaka tai na mara matai mana en turaka oni siapa sa chikumai na kabi bina ka en dai na kaba bina ka AFL bulo bina ka fabi ke namu tan ruman rombulo bina ka bina boleh berkira talete ki sabtu mara sal ka kamburaki na VitiFM era be gono ke da sarra bulo bina ka opa ngo mai sawai ni mai bua bulo bina ka lolo matu from Auckland to kamagodi Meli Nether level hundo bulo bina ka veit mani Meli Nether level rono ni alicia Athlin Meli Junior ke ben double bina tala da siapa jongor Ismeli lewi mata mulo re baro suko tungago ke tuinoke robulo bina udah boleh kena tali tikito sal ka kabura ka VitiFM dai talo ni mbili siwa mbio mbara dai talo no talangani nakachuni kar Fabi bulo bina ka boy kalau masalah ini biar tuh kita sarang lingan ini bingkarawi ena AFL. Namun interview karawi kau baby shak. Tapi aku ini nak tuh mendengar ini ve Total Energies. Namun ada kiapa kasati gue memang rujuk mai kerma terus gue nono mulore. Fakat di kau sarang nonton ngunung nembeni sini di Total. Solo kau mai totoya, sama kau bulu tuh di bikin beri. Velo nambilim-bili. Lai catch ni siwa lai menre talo ni siwa. Koko ni siwa lai menre talo pecin siwa. Ain cakar ki ya bitu nga. Andre bili tu itu ina poko. Abi mai na siwa. Ku ina wai ni mala. Bili sama diri. Siwa ku inawai ni mala bili sama diri wondo mai na meli lande kamarau no
na serido, mama na bitu ilei. Hey, jembe songori, no come back and dina, bili samai diri. Sombo lei, bibi na serido, mama na bitu ilei. Hey, jembe songori, no come back and dina, bili samai diri. Samai diri. Bondo mai na veli, lande camarão. No bili, meu soto taboli, bili samai diri. Sombo lei, bimbina semido, mama na bitu ilei. Hey, jembe songoni, no come back and dina, bili samai diri. Sombo lei, bibina senido, mama na bitu ilei. Hey, jembe songoni, no come back and dina, bili samai diri. Ya sebenarnya turang kira berapa nimbul mereka na siapa sangat cumai na ya kami divakan romus sih kan nindai pampulo tu dibikin berikan sarah siapa cumai na itu Facebook page di VitiFM Dios kabul kerja apa injia Rona FM bolo mereka eminoni ngari lawaki bolo mereka apa siapa ini benda tu ini mai go siapa sangat cuma kau mai sawai ini mai mbua na ya kami benda kan ni vakan romus singa nindai meli na ada levu mai Brisbane bolo mereka tu bolo mereka bubale isi meli levu imata bolo mereka leo viwa bolo mereka kira na share kita ngai bau botei mai na share taravong kari nda bingkele na bukele bu kantabu kira nga non to sabon ni bida katu di kemuni na kabi nasa tundonu kuli sorot bolo sia mai tau rolo mo ba bimbito ni mai na mo mai lambasa isa do bolo benaka wanga di soba ki mo sia share kira mengi botei to ngai ni be vilmaina o kuru vilmaina kuru non na tabe to bolo mai na pitu saka bolo ni non empaki mai lomo mai bunta wanga ni sau baki mo sia si sabon ini bina katongan ni kemuni na kabine tomasi mata musuka bulu bida main romo ni nuko bai sabu nono mito kai no semi tusianga sabon ini bina katongan ni kemuni ni me bulu bida mai korribia bulu bida ka nambuna Elizabeth pataki ronangone o mai kadabu o leche ke punga mai korribia road mero ini murida ni bulu bida mai na Pindola District School sabon ini mata ni Miss Mali ke naoni pataki rotona nito boys lai isa sabon ini bida katongan na ekabe meneka na itu bula ha wani di bina katongan ni berto na freight service bulu bida ka Tonio Choke isa biasa pang bibiga berto na rebodi na baka nosore na baka na ekabe ni vakan romusi kanila wani kichi veko yaking sila itu kai passenger ni GT 024 wala sombo chukui ki lubu sandira sabon ini bina katongan ni kemuni na ekabe bina ka di vakan romusi nga di dai na mga may nagkaroon ni wasi ni non ito Suru Belo and kami ni na Vito Corbinaca ni Total Energies. Suru Belo na VitiFM e kamida gaikachi. Sabi na turang kina marama Suru Belo kay Total Energies and na kami bina ka divakan romusingan ni dai ni sambulan yung bulan na nonda. Ori siya masaka sumay na nito Facebook page na VitiFM na kami divakan romusingan ni dai. Bida boleh kina Total ite kito na VitiFM 92.2 FM and na vengo na kina sana ni balatong balatan ni kami dito nga ngay kacho ko na vengo na kina sana. Bida boleh kina taltek sumay bulan na karusate Tigres Comayalsa. Ori tacho tapesa do bulan ka. Pero yung ulit tabi na squad ni Raymond Minibals pingkarabi chikin ang budang-buda baka reway na kono sarang ang bulu na Raymond na baka no sir na baka alam 282 bulu na karakian ng rewa and kami na kain dai sa pagod ni bida ka tuwi di kemo ni maro tek sa tuwi tabi kita sara ang karabi ngoni sala oso dono makisa ka chikin kiwe na ngono go isa nono michukan na lain ngoni sala nono mital choran rombula na ledi buno kemo ni kita sara Raymond Minibals o review sa ka chikin and yakabi binaka dai kaya ko menamo ni kita sara daw nindali na kula-kula. Kaya pala tala no ni Thailand sana baka turang hotel.
tungani be rawang ka funi tolo bena ko ngai nabila naronga isa rawang ka junior to bulu benaka kena ko bena muni Isa mulu bena kana tau di siapa cikumai isa di siapa cikumai nasal ka kambura kana VitiFM Dios ka bulu karua painji ya Rona FM bulu bena ka Maria Fong na mani wangka na siling ka mai lotoka solo Wilio Tuksa ngwale liostal tu na oro mai namuko mai modowata binaba lebu na siamo sa cumai de kabendai silika ara mai buka ramasi bulu bena ka gogai nasasai bua kumpula mai bua dom bulu bena ka bulu re mai bua isa nora kana bini weka gwe mane sana pako turang ombua era siamo chuma era kamenda legelangi tu biani ambulo sia tau sa mai modota ko mani bina tu yani sabu sandina Russia tatia Grace como yasa mai UK mbulo bedaka ser tara ngore ge num to kene na sa ser tara ngore ge botinga to be para ula ko tunga ngone ve mbulo tiko ne bingiri na ba singa mai mbua abi ga bertona baka wati tio ngo e kordi bia ve le sepedio mbulo sio o vata ke ya ira na kachi sa foni ni bina ka to be kemuni kadi nga meni mbulo mai na we levu mai mbua wa bua tane rawa ka fudi tolo bina nambila mai nanronga sa foni ni bina ka to be kemuni bulare do talo mai nasa se vu me kumbulao do bulo bedaka mai na mai tanga mai sare mai lami sa foni ni bina ka to be kemuni na sare ka kabura kina VitiFM na ya kami bedaka mai na Octopus Resort mai waya sa foni ni bina to talo to ka be kemuni na ya kami ni bakan romusinga ndai Matata. Suru Belo VitiFM kamida ngai kachi. Isabeda ka turanga kina marama yo wachi ngima te korokora ni wasi ni Suru Belo. Wambulo to ni bertor baro jingo ngono bo chone chinika tolu mai ni malolo mbari mesaki ke indona ni to kevala ngandi tumai baro tulango na dinangari. Sa jino oba burle dinangaro iko. Freddy nanondo to kevala ngene kabindai
Bulo dora sierta na bukan kawati kabiro tubu dora be susun kasi di buli na ngone buli na bala secondary school baka dara tu na me debrief new ocean in house ko tamai epa o marisi ko ya di talanga na kuru buli ngo mai nambala o ke mun raung kai tukuni bi ko na di tam sar ma di ko reno di kina ga tono ka oro ni di na limo nan tolu na mita o bango ke mun do ngor sa koronga di me siangkan kai lamba songor ya bolo beda ka timai maralulu bolo beda ka ardan ra mangkali ta suka ko dapat sangga ya kayak kawi gelawang ka mai lambasa om si rendingeli bolo beda ka ngara kito lolo motonga ni Sacramento sama kan ini beda tadi Winton main Islandi isa beda boleh berkira tahu tali tek coba salga ka muraka tarik bas main bau sama ini beda ka tu ni kabi beda ka divakan romo singa any time Pekina komunikasi sarana ngwale chuka na voka no buku ni baka suka gele ben na wekanda. Sana ba turang ang buak yan ng kami naman eh. Kita batala na Suru na Belo Kei na total. Ina makatala ba na singa mo ni tinisa. Bakit ko bidak.